Svako dobro delo je plod ljubavi. Zato Hristos govori: po tome će svi poznati da ste učenici moji, ako budete imali ljubavi među sobom. Evanđelje po Jovanu, 13. glava, 35. stih. Apostol Pavle nam kaže: ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedne druge, jer koji ljubi drugoga, ispunio je zakon. Rimljanima, 13. glava, 8. stih. Nije apostol samo pomenuo ljubav, već i zapoveda da smo dužni da volimo jedni druge. I kao što smo u pogledu tela dužni da ga neprestano hranimo, što stalno i činimo, ta naša dužnost traje doživotno. Tako i još više po apostolu treba da postupimo i u pogledu ljubavi, jer nas ona vodi u život večni i postojano prebiva sa onima koji je imaju. Bog nije dao svakome čoveku da sve zna, već je jednom dao sposobnost za medicinu, drugome za graditeljstvo, trećom nešto treće, da bismo imali potrebu jedni za druge, da bismo se uzajamno voleli. Isto važi i na planu stvari duhovnih. Kako kaže apostol Pavle, jednome se daje reč mudrosti, drugome reč znanja, a drugome vera, a drugome darovi isceljenja, a drugome činjenje čudesa, a drugome proroštvo, a drugome razlikovanje duhova. 1. Korinćanima 12. glava od 8. do 10. stiha. Do sljedeće emisije želim svima puno Božjih blagoslova u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amin.